Kinong yalam ka Jantia Students Union JSU kilai kendu markhmat ber menteri rangba ka jela hajawai ban bud dia ne kijing dawa ka barang syudep jashan hasnong mukro na kalyang ka seng kala dawa na ka sarkar halor ki samtli kimat na ka banta ka jingya dei mal ka jingbu border outpost BOP haki jaka kaput kaseng ka dawa na ka sarkar jela makam dei ban bu BOP syapo snong pothau henrei de ban bu haka zero line ha kaput ban penlong ka joint inspection kentup lang ya ka JHEDC bar kinong yalam shnong ka mukro dawaru ban pen ko bor ki pulet ka jela ki ba shong pahara ban yadai ki pa ba ha ki jaka khapun dawa ban pen pai ya ki lai pun riu teli ki shnong khasi jantia na block 1 shamegalia kaseng ka persha jore ka jingthmu bat jingkran penshid UCEM ka Karbi Anglong Autonomous Council bar ka jingthmu jung ki Karbi ban bu mot sa jingkan mau ha upur usnam ka shnong mukro nakalyang UCM ulak kular ban le ka joint inspection ban itho ya upur usam ka shnong mukro bar banum ailat ban shnaya ustachu jung pulit forest guard ha mukro Central body yo JSU batasi yo men kendo yo chief minister po jawai bar labo ya di ban santli kata kolong ba kai belajar po shnong mukro kaban kong kolong ban set up kita gi BOP po gi zero line bar bar kolong ban le ka joint inspection bagi JCDC bagi kita gi nong shtong juga mukro ni nong ilam shtong po mukro ban lap ban sam ni ketika jaka ba pura ban bu ya ketika BOP hagi zero line kejikular dong UCM kolong ba hot pula menjur ban le ya kata joint inspection bagi JCDC rekat bagi nong ilam shtong ban bu kita gi border outpost ketika po zero line borok ki kaput jong jela mekalia kentang ya ketika shtong mukro bas kawai niling asenghi i persajur kejingkeren jong UCM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council halor ka jingong jung illegal settlers ini kita kinong song bian hapo ketika jaka block 1 ini kita jaka kaput but hot ni sutu kadang ka jing tumu ban bu ki stasyu jung tayu forest guard jung asam but njuru ban sna ita ki school kum ka jing kan mau yu tayu sa mau yu tayu forest guard niling ka seng ki persajur ikani badaling UCM ru ulong ba sarkaru ka persajur but ni kerpat ki perlok Karbi iban tega jaka blok 1 na Karbi Anglong basobha ni khmat wat include ke jai beriu wat kren songset namar ba kami kapor dengan biar jaj beriu bar ila mendong benda mana repeat notice ya ni Karbi basong masa apa ke jela ke jumi